SOMPA is trending and trending and trending. Ghana de Shimaima yemamu nyina chia no pe yesama makwaba eba Ghana today dwumedie so dwumedia yedidi o man Ghana ho nkomo ensemo edi ehim edi ade ncheche ne ade abramu newspapers no ne ade nyina yede bebremu sanso ena de ubokrata hodo no yede bawia na yesan the trending story social media platforms ne nyina de become motivation mu adwenkyere wom yewi ansa na tip of sports no aba na we de yemfa konya nso mfa ntomonim se efi Edwada Ekono yewie kasebo na tip of sports beba ansa na Ghana today aba eti tip of sports no beba from yewie news na kosi no nwoche kosi no nso na ne yenso aba betena se akwa kosi no nwoche enti monsha no nso emaye efi Monday Ekono yewie kasebo no a na safo kantanka betena se na o the tip of sports no na o de aba. And if next week konso your first service no ebe chance nondu ekosi dumienu 10 a.m. to 12 p.m. Eti Prophet Dr. Odru ne dom ombetena say every next week ekono na washanen so say enchase no woche no enchase no woche no ebe chance nondu ekosi dumienu eti your first service no time no emove e de call enimu kakra enti na yashanen so sa se de be ya bibia ebekoso 10 a.m. to 12 p.m. ansana prem to breakfast ye bono aba abedafo memamo akwa aba o na bibia boko de ba fefo abige ye ho ye ai na so sa de abige oba no ho efe na owadwempa onim nyansa broso yadi na ede nyame asio sie so do ho bodonto sa enne nyankopon no ano ono afre ne ho se I am the only wise God ono nyame na kan yo menko ani mini nyame eminim nyansa oye nyame nyansa fo betime de kwan ato ba bia ekwan na mawo or see to the King eternal, immortal God, invisible God, the God who alone is wise. And was asking, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And was said, the nipa nim na yenkwase asam ena nipa mumu nyansa na nyame nim no eno nso so eyenkwa o se mi onu nyame ni nyansa ye nim na yenkwase asam ena o se yenso so nyansa na nim yenkwase asam pese nipa me ni we so mbe namte ebeyere o nyame no nyansa no ye nim no eyenkwase asam ena yenso nyansa no nyame se yenkwase asam na yemi yenu so ye ni nyame be namte eti imagine say enya easy sa if said the nyame no beka so obeye no wo bo so Oheneyere wo nipa no e make sense na eden na wo se me no metamfo obi a wo tan me de me yeden na yese metan no na asem a wo kan de but o so onu de na na enyansa ena wo ye wiase de na de otan wo no so tan no wo se ejimi mu nhira wo ma wo dome mu obi ke so se me kwashira no wo se de wo dome wo no shira no obi abodua wo so kwashira no mo mpa ye mo matamfo bo mpa ye mo watamfo nipa ye mo so wo kutia ena de wo mistreat wo no so no ye ne papa ena wo se enhira ne wo se persecute wo ehira ne say ye di minti di atro cancer money to so o se wo ye nhira mo ninye na mo nsapem mo katia so sa no ye di fo edi kan adeya wo minti se minti ni pa mistreat you say me for my name's sake na se nipa how etwa bo so a o se wo ye nhira wa katua so soro me radi eno so mani se minti wagina de ama me se minti wo se wo mo adwaman kopim se obeware be bia ba wo se ne se wo se wo nya sa de ne me ko oba bia ba na kasa wo nya sa wo se me ko wo se minti na wa ya sa wo yinshira ayi tomutui amaya kese se wo sign se we ya chiwade ya support to biem se wo sign se wo be ya de ne be ta wa chia na wo kasa nya minti wo nya wo se nhira na wo ejuma mo obi ewieska wo se da bi me de me ye nyame ba me nua bi na no so kura nti no ama ejuma ye fo ne town e se ye nyina na ewieska na de osu nya bi wo se wo ye nhira akodi ho konkonsa ne yapamo ye chicha wo nanti ne yapamo wo se ye yi wadi na wo tifie no wo ye nhira wasem we wanu aduane abo no wo so ye nhira
Wanu aduane aba no. Waso yesira. Mintini do kontina nipa ni so no. Any day yankwase asam no. No kre. Na eti wo obi ya obone na so obeye ni bia nyame sesa bi oyejimi. Na mo so obi ya obone na wo ye ne papa. Enu ne nyansa. Eti ye ne de no emfa osema makwanya wakwan. Eti nyame kwan ne nipa de no. Ye yadiri mu no okay se me kunu edi nsemfo me so me di nsemfo. Ba wo se wo kunu di nsemfo na sa wo yiri di nsemfo no kwaso ado no. How can you humble yourself and submit to sabio be ma sabio wo ye jimisem but wo se no ne nyansa kwato se wo kunu butu oba so ade twen no wi asenso ma ne jale ne de won kan no be wo se mu se so ma mu nyale o so bi na de preach e so fo na ka ba ni bible mu ba bia eni bible mu ba bia so ka se wo kwato ada bi e so fo na dwene ba e wo kan se fa papa e di bone so na se ma wo kan no areto wo nyame ho mo osimi na vengeance mine me na ye media eti wo fa papa edi bone so na se Romans chapter 12 verse 21 overcome evil with good yenso so ye hu ne se wo ye me bone ame so ma ye wo bone eti wo se ama oheneyere ama ye ni nyame nante no e na ama na ye din no because ono ye spirit na yensu ye nipa but ono no oye ancient of days ohu ni nyina but se wo fa na kwan no oheneyere eti wo be se Awurade wo ye no kwafo ohu da chi echichi se Awurade wo nim nyansa pa se wo nim nyansa papa because apam se wo de ba nipa kra ya logic mind mu a adenti ena wo waye bone na me so me baye bone na se mama wo de bone adi me so no correct maba me ne wa ba baye pe dabi esese me mom me sa wo free papa ma ba bone eti se bonsama sanya another disciple aka ho dabi ye nyina obi e prend de bonsama pe disciple nyame so pe disciple nyame ma na ye papa ena bonsama ye bone eti ye nyina obi e pedom eti adenti na wo beja wo papa ya to na wo ne de bonsam ba na kwakwa ye pe na akoka bonsam kingdom ne ho akanfo ngoma no kura kan se nsamanfo so wo mo pedodo nya ye atiasefo eti ya yesusu ma darkness enya dom yemfa light no impie wo mutu so okay imagine say obi akodi ho konkonsa pa wo bra wo nya no hwe na watade akọche no watade akọche no eno ye de gift no no wo se nipa no koto ade watia na wo se na dwene mu na ni tibua ni guilty conscience anasa wo yire wo muwo na afe wo ba no te amedo no to get ba na kan na me kunu ade na me kan se me ye say no because da bia se nipa ye bibia or expect say wo ba wo ye bia tua no so na ka da bi eya da bia ko opposite emma bonsam nya de wo pe say wo share that trigger say da bia me say man nya de wo pe da bi ye unpredictable nipa me na ko kan ohene hero na ohene yire susa no atete no aye depress na woni apama ya aka choko kan no wasre ade chia no aba apam na te say ye enko ye enko didie ade na amfa na wa confuse no enti anopa yen confuse the kingdom of darkness ebra de papa be di bonus wo mo nya de o mo pa na da bia ba be ye victim ade na so di be depress on di be depress on na de aye yenyu aye yure na de ade na pa moto aye yenyu na nya na sika no mama ye wi ano na wo bi ye wi ne sika what aye wa confuse the kingdom of darkness na a big spiritual weapon it one says can obi wi na nya me de abreu because wo yi na ye no kre eti ye mfa sa strategy no ne anya say oh wo wi misika ene mi so wi obi sika ene fi ne kro ene me nya papa ye biem na se de na me pa no na be se wo ja papa ye obru nia apama ye papa sa okay apam ye papa sa be de mama na ja papa ye okay ene ye ye ma oheneyere enko kan ho ye ma AKOSUA go enko enti be ma na jai afa so ti ya ene me nya papa ye wo se menya no eti bonsam suma obi amani nya ho nipa ni aye ntime nya papa ai na nipa ebu ni aye papa ye ne ye be ye apam ye be dai ye be ye wo kan ho asam kra ye be ye wo ye boni aye kra ye be ye wo twa ye nanti kra ye be ye fa wo nanti twa no konkonsa wo twa wo nanti no che se udi nanim mo ti KOSUA di etire ni ye papa abeja fo mama kwaba yeah we di be twem anti anope fe wo sama me apam yeah fighter toothpaste
where your Pepsodent charcoal. And therefore, a pump finish. Emma, ultimate ceremony, you won't say. I'm more Emma, we will say. Triple Emma. Karen, you can't she guy? No, that's horse now, bow and near her touch them. You wear your Pepsodent charcoal and a Pepsodent herbal toothpaste. Herbal toothpaste, and one was saying, I Must have ban the Nubrania, do be an sing at the Tokra them. So, have near drew. Mona, you sing what drew, and a charcoal no snay ye, a near my yellow name. Now, Mamuno at the Hokam. Now, more to me as the walk could room. 80 Pepsodent charcoal and a Pepsodent herbal toothpaste, no, and a page you will say. Chuchu senate me set is apam dada. Na one with the Pepsodent herbal toothpaste no ye de green tea ne herbal extract no and ye dia wono. And a charcoal ne de ye the natural charcoal lemon and a mint ne zinc no and so ma wo sinya ho de na strengthen ne kama na ma wo touch them so no do dom ni nyina no na ma wo se no aye fita. Ghana Dental Association agiatum 0800161000 0800161000. Na apam dada ye mpenso bi no ma se wo nim kasa. Ene kasa Kasa natural mineral water. So we say any to say the yashe ne brew. We know a state of the art technology na omo de asonso. Nti ye abefo na esanso ye papa. Eso so come. Oh ye adwuma bia wo hia nsuo. Mo say wo kwa afuo mu a na nsuo na sei. Nti wo kwa apɛ kasa. Fakosi wo. Eno de ya so ne so kama. Sa ahode nsuo wom. Hygienically processed. Wo nom no. Yare ye friend say typhoid wo nhye bi da. Say bebre nya free nsuo. No kre. Sa na ba kono de uja onan na wo san Africa ho no. Eno nso wo nhye bi da. Cholera. Yare bone pa. Eno nso ye fa free nsuo wo nsuo nya cholera benya. Na kasa ne de Bok Hospital achi ho. Eno wo mo ye no. Na akonso hu say hygienic environment. Casaloma Ventures for 0206469430. 0206469430 and 0303 965780 0303 965780 na OHENEYERE haji aduane bi nie na anopai ya me the number na tudwa say ja haji ade me pacho ye hacho atomic kwan so ben transition na o se yen kan kira wo se enipa bibre bia no wo hia aduane na wa survive eno ntine nya da bia so adwuma na nipa ni adaje sa na akonya bre nya da bia na betimi akɔhye kitchen san se maami agosi agwa aboagye wa be sha se oba na 5:30 mo ye pacho won kɔ fie no na be se 9 o'clock ansa na akodru fie enti san na didie mo ben de hajia special local foods wadwuma ye so awowo anasa mo ye kwakuo anasa wanya yiyo afahye bi ekoso na nanom dwabo bi ekoso nsafo nhyiamudie ene ankorankore kwakuo no ene nwumaku ahodo no madaroma anopei no nwotwe pepepe na kyese bibia asete aduane de wo bia fufuo ene nkwan ahodo no nyina bi konkonte anasa bi awopa enka ne sa abetie ne tozafi wache ene jollof rice ene emo asort ne nyina bi mpacho aduane bi awope no fo ni kire mo ewo hatro na hajia special local foods wontimi emo social media handles ne nyina so wato ne ho ahyeta ne ma no 0246 359921. Yeah, next and no delivery guy no baby will be a officer say what you jollof o betimi dia bro 0246359921 yam vita ne de say we exclusive breastfeeding ni bia na me say I can dem come here so mentimi do 4 months na maybe the first one do 4 months na the man de na kura no why ahometa na ohometa antimi de me pay yam vita bi de man no menya yam vita na nutrovi no a 16 essential vitamins wo mo no ntina nkura no omo wa no omo wa no yam vita ne ye nya bi eni o malikoko na hwidi ni bi na di ya wo benya bibi atoma na enkate bisi brebi pa bisi be kwa mami bi ne packet kibisi o mami na bayire mpesi ni body a odi ma koda wanya boso benso na body mpesi obededi wase mami de me wa no no yam vita flavors unya rice ni wheat ni maize no a na ye kama wo ba no obese wa ye tokom kama onu nsuo unse nkwada no mususasa no a ye pese nsuo na ye kama etibiti se unya kasa natural mineral water na no so kakra bia na edwoa na afa wodi aye bia ma no adi waste ne kama ebi create me the family koko nti yam vita na de ye pa akwada bi ope rice obi pe wheat obi pe maize emu bia wo benya bia no na ma aduane ayede nti yam vita
value for money kesiye pa eti nutrovin no a 16 essential vitamins wo mu no eno an ye di adwuma pam na time eba Mr. Dro no so ende malaria dro tatahwe na malaria no se wo hu se wonu mu nya ode aduane ye di si ho na ne pampan na wura na se ebon wo a eno che se anaphylaxis mosquito no wo ma anu mo mojanti wo ma pebie gu mu eba ne se ohia time herbal mixture ono no mu a wo hu se malaria ni free mu no na wasanya ahoden foforo bi ni ne de eye wo ye to de fa ni pedua no ho mentra se nyare ansa dabi no herbal mixture no na emust immune no eba sa pajam kosi awie ne be free ho na watime anya ahoden ma na wo se apam time no kra no run ko school boarding house you di bi ma wo mo a sa because the therapy akra bi wo kwofofra ntontom ne de dometi nti you di bi share bag mu a e ma ne nyare ansa wonnom ti aboa no kra aka no se na de na makai we di ase me penetrate ebe wie no wono akra si wono wawu tontom bitimi nu moja no amia no otimi aba tontom bone nti ya for time no see time na number no 0244 417 dada no Dr. Tafrija 0244 417 0244 417 669 na enwa no time eba Mr. Dro no enwa ena yekuramu we abejafo yenhwe na de obokrata ne ene ma edida monim no ohene yen chance ne yenkwe ayo ene na krata ne dos ma me for the Ghanaian Times the obokrata ne ni kan na ye wia new crusading guide wa hasenom ena afen so the Daily Statesman the obokrata no so e wa hasen na Ghanaian Times the obokrata no ena me de e sha se akrata fan ye no etoso edumie no page 12 no eho ena yakwa akora na abusua wode wani ekremo ewo amanyo esoafo ho amekere eye interior minister ya wasaya asonasem rahye bedwanu nyamfo Muntaka Mubarak Mohammed wono so ena ede enseme tudwa se wo hwe 2020 ene 2024 abato ye koso wo my Ghana hase no mu a wode wani chemo tachimai south ene miamia hodo wani pododo na no ena efa so etina nanom wonse do ena afoforo nso eprepla ya watututuo ye koso menteme ho ase abato no no ena wachre se IGP eyade a wonom esete ye special task force bi se wonom eye investigation enu ko wi akire no o ma hu se bi ho kan ye ebi ewuwu ebi agya abusua wa akire na ebi nsusu eprepla na nso no enipa kropote ye omukodi sa eni amaho sem ne de omu ehu no ena etuo bi anso ni ho a wo mu hu se etuo we ya na se etuo benten no mo ede bo nipa kro ni nte no ama aban ne de ato ne ho so se obehwe na watimi a compensate abusua wonom ade hye free mo ne wonom a wonom eprepla no way eye interior minister ye Muntaka ene de nsem abeto dwa ye Ghanaian Times so afabi ede amayen na global corporation crucial to cabin illicit financial flow way ye man panyi John Dramani Mahama ena woka se wase ye nyina da amamai eka won ho abomo no eye ade ba ko ye no eye fapima ye betimi agina so na sikasamu eto da bi ho akwatwe ede ama ne titru ebibre mu ma hodo no eno ene ye betimi akon ede etienti wasresa mama nyina enka won ho emom sebe ya bibia so ebetimi akoye ebie mo so pe 12 wa no ena professor Atuguba wono ena ye acting director of legal education one also the atuja se ehu behia se empanyimfo ebehwe na Ghana integrated financial management information system no won betimi ape bedwako a won betimi aye hwehwemu se be ya won kita hodie eni sikasam ho ntotoye nyina no ebi fansase ne betimi CPS ta ama Ghana ba bi epese edu e wasa abotaye ne ho no wonom ebetimi edru ho we say eye ensam kakra ya Ghanaian Times the obokra tande by na kakra wo page 10 ene 11 one ne se yera kwabra menta akando no ene soafo no hwe yapomde ho ensam so was say who you know culture ya chese wo ya pomoden ho ensem no kwa ya sabia bia ye nimu a yemfa wo nya hwe ene obi ba ya o ko hu we ya nurse ni bia ne atwe no obekọ baabi wodo odofo akọkọ wo yese mpani wo enso de ko hu obi se o meni asemeseme wo eyi SOMPA TV ne SOMPA FM din do ohene yese pegakra na wo se ya ma baabi ada wo se sa ne ma no entimi emo nti ye ntwato na apomden ho nsem ne bias ye wom no ye ntimi enyifrim we ni nsem kakra ya da bokrata Ghanaian Times or the betuja
Ene ma yemfa delegate da bokrata anwe wode kane National Petroleum Authority pani anu woda no yura Dr. Mustafa Abdul Hamid wode mfuni aba beto akire na OSP HSS say 100 million Ghana cedis ejapade wo ma frizi kratafa toso miensa ensam no wo ho afi yura Muntaka Mubarak mfuni ne de ha no wo chese saa de esi wo abato no mu no ewo ma konso ende wo mo bobo ba no wo mo de ato posifo enesrafo no so eno nso ewo ha no pei eno achi tenene a wo Ghana mrase badwafie yewra abansoma na baben waka kire mrase badwafo se ya wo mo ntie sompa ya wo mo ne sompa ni nkomo bibia ni a ewo sa amansan hu na sompa na wo mo kano a amansan betie edakrata fa to so miensa anopei parliament nyina wono maje sompa natum delegate da bokrata esono ya boso edema yatiefo yewura Bernard Ntwibo se akonche ma wuntumi wonna lawyer foni eno nso ewo kratafa to so nsia na wo mo chese galamse ensansam na wo mo de boni tiriso no aban lawyer pani asan abo ankrata afofora no anopei ewo ha na nra chama kwe na wo hye atade fitaa krata na twa de aba na mehu runes can batch wono na echia mampani dada His Excellency Nana Kwa Kufuado be ma aboadai na ni nyina ye European Union delegation a wono bai na wombehia mampani dada ene di nkomo na nkomo num no wo chese ayonkofa dada no enyantenkoi enti enhyehyɛ pa bia wo mo wode dom se Ghana ye be fa etampa afira no wo mo nso asene eno nso ewo ha ye boso ediama yetiefo eno eye delegate de bokrata no ensema so no bi eno no curfew ya no pay ye boss se Tanzania se wo ma henkro Dar es Salaam ho wo ma maso no wo de mampani emfoni aba beto ase wo chese mentime ho ase de ebi atweneti ewo mpotem ho pa anopay ehonsam nso eno no na we SHS TVET food vendors to strike over 10 months on paid services eno enkure na wo mote dan hoi na wo mo a eno anu enuane pantremanfo ya wo mo di nuane no kosisi pono so ansa na asuafo na ba bedie no wo mso boso meduni yenye ntwa wo no moka enti wo mo ni abre anopai krata daily guide de so no bi enso ene no na mama for we say to us so the daily statement da obokrata no na ye de to us na hwe kratafa ye no so etoso eye miensa e wa hase no mu a ne nice so no yade a GJ president ye nua bema kwabena dwumfo wo no so ne fonye da hase no kasa de a kire mpanyimfo se niema bia wo pese wo yo no wanhwe no wanhwe adwen anko akira wanhwe ye bewie akire no ebeye se wonom abeye kotobekuma ni nyina da ene se wo kire se Ghana Cyber Security Bill ya mpanyimfo epese wo mo hwe na wonom etintimo no se wo mo ankonsult ni padodo na anya dwenkire no mo ansi ho pomasi brepa wanhwe ye ebeba bebre ensentwerefo ye kasaboa no ahyente no ye nhwe na mpanyimfo entoto niema ye sebe ya bibia nso beko ye sanso ena kratafan ye no etoso num no ya de a esamufo adwempo no wode abeto anano adabroni krom ye no ewo hwedie mo empotable afomantem ne esi ho ewo eye 9 months for won anom otuo ya wotu ye se wo hwe na watimi abragalam se no ya chese ekowie akire no na asoafo ne mrahye bedwafo nyina da eho akodi mu bie no krata yi nso de ho nsem aba ha se no na ohwe eye kratafan ye no so toso miensa no a ade a eda ha se no se ye Ramampanyi John Dramani Mahama na pensu ni mprenu so a wabei wo kiresa wo hwe wona wode won sika frama no ne ebehye Ghana nwuma mu na investors no wo kiresa wa rehye mu ni won gidie ya wo ewo omaiga na musa wode won sika behye adwuma mu wa ha se dum no wo se ye Ramahama abreso no atekopa we say eye newspaper bi a wo kiresa ye British for de bi de ho ensem eba ya wonom so atem bi de abeto ase dum a ye bomo eye emu enchiremu apam na just said e wa ha se ne yewra Dr. Clement Apake so kiresa African education leaders no wonom ato adwen sempanyifo nhwe na foto a wonom de boa enwomesua no wo mo enfantomu bese 20%
100% ohama bupen no aduno entimi mo aseba ya nwomesua ho nsem no so ebetimi agina brane yeah apa mami for the daily graphic de obokrata nemra na 2020 ni 2024 elections no yete sesakasaka ni huroye bisi na no eno de honorable Muntaka Mohammed Mubarak Mr. Story Mabos Minister for the Interior na eda graphic animo ha asema wodi aba ne say please for investigate 21 individuals omujidi say elections related violence in 2020 na 2024 no na wo mo eka ho na beboa masanhwehwemu no etimi edimu omo sesa wo hawo ne abenidie na sie ne nipa beye dunum na wo free mu wo sa wo hawo ne mu na nipa beye aduanan so na eprepraye eti ho asem no aba sɛ be yampanifo de wo nan ebesi from State Housing Company wo mo say wo mo de ene mesisi ye na outstanding debt bi nipa bi de wo mo ka wo matimi atua sika no wo mo na ma wo mani swade hunu kese wo mpese wo mo ye no wo matimi aye ne ye na ma Ghana etimi afa no ntuma pefra kwampa so breast conserving therapy emerges as alternative treatment for breast cancer. We specialists woman ma ben e wakokram tonu fom so the alternative breast cancer treatment bi eba ai no si ebe yi unufo na free ho ne de ye nyi unufo no free ho na emom no ye betimi aye bibi de afa ho asa ye betimi a reserve na ebe conserve wo breast no na enkoba se ye be ye free office Oheneyere unse say ye kasa obi anya breast cancer na ye twa no fo ni free ho ateti o eti ebi kra na ya na ne bono obu aye chane mienu nyina eti omo se omo de bibi e friend breast conserving therapy bi ba as nipa ne kra so nya breast cancer no a ye nchane no fo no ye be hu de ye be ye betimi ayi cancerous cells no ye cancerous cells ni free mu a na ye timi a preserve no fo no danse ye be twa no fo no ebi mo ha ye twa omo da so te ho ebi atena se ya ebi nsu ntimi nya ahode papa bi na unim se man so de ye no fo de nti e ba so ba bi wo kra na jiso pe artificial ebi e de boho nti se mpanifo e ko monim sa na omo e ko monim ne kutimi enya nimdie wo mpomden kwan so ebetimi de a conserve sa therapy ne betimi a conserve ye no fo no a bigiri se bebo because wo yo ba bigiri se no fo de ebe ma okoko so kora abu asi ebe chia se wo sie tutu no e ma wano no wanim ne busi ampa o maami bi ba ya wase Oheneyere me hye mintimi hye mentade a wase me hye biem enti da bia no je se atade ye ho e na wotimi hye because o se bi ho be ya je se bobo oni sa artificial one ya de ye je se o de entomago ni ade ansa na o de ahye ne brise no o se no kora no still an obi nani da ho no obehu se enye ne nofo ansa ene wo ho because who say Oheneyere e ma ye nofo no ye special ye woni be bi wa ye ho a na me amfa amam mema e bi say ye womb e na wonofo abobo na ahyehye wo be ma no nofo abobo ahyehye na e bi a ye by mistake na yare ana bi bisa but e unique features bi e na ma ye dis nti wo say oba bi wo kra ne nofo ye nketenkete eti wo so no akra de bibi ahyem because ye sakura ni minim ye ko school no minim say wo ye bia sa ayi aboa ketekete bi na futukokonyini no aka onofo ano omo say that time na fe na wo hu omo that na me kai se na wo junior high school no na me kai pa bi mo no fo boboja ayen eti wo say yes ai wo hia futukokonyini na wo nya futukokonyini na de to no fo na fe na ye hwehwe bi ye hwehwe na hu a na de akoto no fo na no ade de awo anwem hu na anwem na de akoto no fo na no because wo pese no fo no ebobo hu obi an no fo soso a wo si erode da ben na media beba enti se wo ye usa unse e ma no a wo teenage season no a afei na wo ba yo no piepie no insecurity bebre wo ho sure etra bia na obehu obi no fososo na de ye nketenkete ano kura timi ma awre ho etra bi kura behu obi na no fosisi wona de wo de ate agu o si won no fotabra ba wo ho ene ye wo ayi ba ku ya ayi ebo te se pay bo friend na say bo friend no mo friend no fotabra ba no okay ene ye wo de esisi ho no a eya na omo frɛ no penku ase ye wo di bia de frɛ no ai no de hu obi die na obi so de no fo na bi de bokosoro
ene bi de bofo omo de bokofo obi won naturally nyese bi a bema bi na so ne mu obi won no fo ne boba fom eti se bok na nani no ne po ne hwe fom a obo se ne no fo na te agu ene obi de enso bokofo ene obi de enso boko na matuom na ya na ma no omo de boko amatuom no ya na ya ma ne fe because de boko amatuom ma no obo no so tere de eboko esro no de ene ya no ma ayese pe no eboko suru se ntia na apeja etia na asa ma wosoro no asa wo boso na ya ayeka asa apeja ena de eboko fom no so ta ya kese mom de boy because e load ntina ma load na timi load no ntina ma ekofom enti ya na wusana insecurity between the ages of 12 13 14 no obehu obabi no na nantu soso na de wona ya mfiamfia obehu obi na toso na wo de woto enti sa brand se wanya parent bi a obekasa no wachecho so say the nyamisi bo ubia ya na sa inferiority complex no sa insecurity no chance you don't feel say you are good enough and na say won hunye fe but sometimes they say when your parents bi oka and they say toto wo kura wo fie dia na asai kura say one wonyi ni dada say obehu yonko ba we no me na omo hunyi no this one hina yire mo no ya na me fe see rade ma me so me na homre nwi ni bi na me wana ye me fe na to da bi nso abako wo nwi ne dodo nso a wo pentokwa me se da bi ese wo hu se chamfo nti me no na me ma me ni ho no akase o moboa enti me so me kofia am so akofa blade na so yi ni no because he dey say ne hu wonwi pa yes me hu se chamfo we and onim say apam de anwanwa ne say de ono wonwi bebre won ho no mpe and na wo no a wo di dwume kai pa ye wo school ne wo junior high school that sabe na me ko Roman girls sabe Roman girls as in first junior high school na me wo hu o ma nyi wo mo no mpe no wo revre na wo no so wo fe nyi o fe no so na ede na me skin ayetro tron shi ni hui eti sa brand teenage time e be sa batane ahwefo se eya o mo nche o mo mani nkran mani hu se ne ho fe se de nyame si bone bi e fata ntisa e na me ntoto akoda ne ho e na hwehwa an ne nan fiamfia ne bokase no so kwa na chene no fu bebrebe e na wa hwe ne tire ho e na hunyi sa akatia hunyi sa ne ma ne me do sa ma akra no inferiority because abre no ono an wo ko na dwene mu dada de wo ne nye chance ya compare ono ne namfofo dada a wonu hu na damfo bi o wa nantu ono ni bie obi so wo cross na ma nantu soso dodo obi so na nkofo se metu soso dodo ni nyina so ye problem o de wo to ni de oni to nyina ye nyina ye problem de wo to se ye how because jeans kosusu jeans ye nkono okosusu jeans ya da bia edru ne hips ya na aka ntumi nko bio na so cry problem this de anya fenko na ekono na de onu susu ni bie no onu susu de fenko na ekono susu o problem so oni to no correct ba se de nyame si bo ni nyina pam ni nyina ye da chi hu hia bema benye bema bia na peto no correct ade ne kra ne se nye bema kra se wo ba no accept de nyame de ma onu jitu ma ne nya wo fe de ye ne fenso beba no aba be som kama eti ye bese say ye mama no teenage time no ye very careful ya no asem ne ntoto hu bebrebe no ntoto hu bebrebe no esa wo hia be me na be me kase hu feel na ne awoni timi no anane or take be na take advantage of that insecurity no obi kan say bi da ne ma me kran kasa ne hu fe da to nya e wo hu feel hwe wani na nyame ni ya na ye omudidi matami hwe na hwene enye ne hwene ya na omudidi matami hwe wonan go se be ma no se na no da eti ya ese ma de ompa asem de enye o se wote asem de no ne nkora brema won hia be ma de ya yes but obi o sis obi anka nche se no feda obi anka nche se ne na ye feda eti ya ye kamfo ye ma no ye kamfo wo mo be ma bi kamfo na ye normal e ma ne timu nya ne de o ma me ne papa kura aka de da ai abrantie bi a o shi e hu of was my mom told me okay o shi abai we bi no ka chen se hu of was my mom told me me ma me aka kire me da se me hu of enti nya no na de be da be wo asem foforo bi enya ho fe na de be dada me eti eno so ebeboa we de be twa mu ti mo fa trending story kakra bi mrana ye ma etie fomre no for no de waka ne ye pa na nye ma no nko na ye kosa ha o mo muso ha mo papa
Mo mema no so. E di na ha mo. Ye na nkura no nya. Se nkura no eboa wo ma wo mo da achen ye fe. Mo. No fo no. Wie. E na be ma nso se wani bo no fo no so a. O yare kura ultimate apo. Psychologically. Obu afu pa nke yeso okono wani boss wabo nso wire fi ntokwa na nka na abeko na asese na da na asu hie skasa we oyire mami ti afam ona e be ma o me no akama ne de na mami ne kama afam wo sese wo ye be ma na se bi kura wo no oyire nya ntokwa na se wani bo ne no fo so kura ati ma ayese nka wo beko wani boss pe na wire fi ntokwa no na ase ubese stop bi achewo na no nyame ne se da ye ne sa ma psychological enu ntina nkoda no won se sa akoda no no ma ya na mo ye jealous ana o akora bi enom na be ma be papa no be duru hope wani na tem a wo penom dodo penofo dodo hwe na no pa o de twen wo betwe asere na wi akotena ne de ho na wa sha ase ye ko ho ntokwa ni nyina na ewodi efiri ntira ewodi efiri edize obano ama ne baro for na be ma ne bowura no wo sese de ne bayi se de wo si twe no fo no me ba third one on prade wo ya no wo gini tirim onum no fo no owo wo ne nan se ya na fe wo gini tirim o jiri tirim ti o so ye be ma na wura wa say we o betwe awie no ono akosiesie ne de akotena ho o be ma ni di akora na temu ni tirim odi woni tirim e de untime nka ne kese ya samuo na me man sama o mumene bi ni zabra so still no for so ahihye ye nsuo akora na sese no wo untime nom because no fuso na nya de otimi a no fuso na nya de sa debi de ma akora na enyan enya de ba nkora na de ye o mo de nyame ayi ni such a way akora na de wo no mo a na ye ne de ba wo nkora wo hia kra na enya hwam enyan kakra okay na nya se bia si kire bi wom aha but nkora na de wo mo no ma ye o mo de pa etu no fuso de ye kamfo ya mama nkora na nom okay wo betimi kwa ma ne nnom a 2 years nyina no da so nom Viemienu. Na say wo be ma no ni kobo so a. No mo kontrokwa no. Na LGBTQ no. O mo se enyo. O se te bia wo hwede mampani se de nani asi abre ne nkomo a wodi no ba bia manfo afa asem no kro no nye hokura ne da. President Mahama orders forensic audit into 13th All African Games Management. Ewie enso no wose Ghana ene Africa yebetimi agina na aso so bia moayen a we no hwa LGBTQ no na abrofo no di piapia no na woka asa asem no eno so ene da hai eti yeboye bre yi a yeboye bre yi a eniema be koyi apamiema etie fomre mu ai bo number na mai ba cho adaji baomia unim ne bre a wabre ade ona bo Kofi Amankwa manu se mon kai baomia na for the awabo you and I were not there and no one ne kai bra na Supreme Court ho na ebi mu ntimi ntena wo makonwa so na sabi wo mo pampers mo aye ma no na ba omi ato ho yi nsama wonu so abre o wo so kai asempa o kai MPP 2016 o kai MPP for so mo wira afiri o mo kai pink sheet no eno the Ghanaian publisher apam ka number 0260 19 6064 0260 1960 65 0260 19 60 64 and 0260 19 60 65 we yemrai na tie phone so aye krado na yemfa wo mo ne wo mo nkasa hello me ba twe fro se na free he ledo be mena ibi aboko nyame adom ogusu ehira yen no bisa fameso na mpacho won so ho tese na ma online gina yie na online ni twehwesi nti gina yie man mpacho we dey manage ni ma me na line no we yi me free so a be ye eni mpacho mate ne yenkwai ledo we ye ukunu Mr. Nokure afa the Catholic Aswa, be a former tutu container open. Wow, you no crassa yenkwai.
na sɛde nso no te sɛ deɛ nyame deɛ wayɛ nafa mu deɛ na mu sɛ de bibia ne ka no akabo ɛne ma mpanyini wobɛyɛ aboa me yɛgu so atie wo megye di sɛ ne sompa deɛ sɛneɛ yɛsom mo no nso ɛwɔ sɛ mo som yɛyie na yɛnso yɛkyɛ sɛ bii wo mu no monsɛ ma yɛn ae sɛ bi te sɛ nokora asan sei wɔn mu adaakye mɛkyɛ ɔma deɛ buro nyɛ woka ho woka ho nti yɛnkɔ ma nkyia ma adeɛ gyibio akoka ane sama ɛtɛ ɔnyi bi hyɛ fom no ɔhuso gyare nufoɔ no deɛ ɔdɔ ɛyɛ mfɛ nkame ma me mu ate na yɛadeɛ bɛho yɛne gye yee nokora asan wo lan yi deɛ na deɛ mmoa koraa o wasɔre magyina baabi ɛne yɛnkɔ galamsey ɛho nsɛm ghanafoɔ pere mpp4 mo pere mogye mfie mmɔtwe mogye me nto aseɛ mobrɛ so na galamsey agyi sensɛn mu ɛma mpp general secretary kora ka so ɔmokɔhwɛ saa saa berɛ no ade ti na moatoma aseɛ saa de no brabro ade ti na nanakubu asankɛsɛ daabi yɛmpini ɛmma montu ɔman no agudeɛ ɛmfa nyɛ political party nanso yɛnhwɛ ha yi sɛ ɔmo nkɔto galamsey ɛnɛ ndc ba a ɔmo tu anammɔ nso ɔmmɛ sɔpo galamsey ɛdɛ nti na mpp foɔ tu ɔma no pɛɛ kasakasakasa mp no nkyɛ wɔyɛeɛ no yɛ nyinaa yɛ kɔndɛme ɔmo yɛ na sɛ ɛyɛ mpa so ɔno na ɔganise yɛ a mpanyinfoɔ twe na so na mpp foɔ mo nkama no ntom na mo ma mo di mu ɛwɔ mo tirim na mo ankasa mo atumi ato aseɛ ɛfie wɔtwe mo ato aseɛ ɛbusu ne wɔtwe na obi nse nti aseɛ aden mate bɛmɛna medase mema obi foforɔ nso mmra 0260196064 na 0260196065 hello Obahima bɛmɛna yɛka no tuma enye yie o suri yɛka no tuma enye yie yɛka ho atam na na mo akoyɛ nkɔi we na mo akɔ aboagye a mekata si boy ɛwɔ aye nso no constituency na minche incoming national chairman yewura honorable Boachi Ejakol na minche aye flag bearer in waiting ye gana fo esufre no ye owa badaye magana fo mabunu ye wede di bima ye weka di akompare ko Ejapon gana fo se MPP se mo pe power dia se mo fe se power na mo pe dia ye se mo fa ne mbra na ye yo kene Japan bra wa bra we MP 200 ni FM station ni TV station ye gba part no obi ani wa government department no wa ho fa ba so be di o mangana ni ni aba se uye soldier ni uye police ni na o man abo wo ka ama on titie se fa bo o manfo ani ukuro eho ban na obi eye nyamra sem Sompa FM na se ni ba ko se on the obotashe musafem wo akade number tsawa hwere mu nkwade a mo masemu because me soldier ni me go man Ghana ho ban na bi ya galam say illegal money na say a whole MP ata tank of na chip na ye chiwom ye stop wom na wo se wo de bi olu me stop wom do mama ba take ndi a mama ko fa tunu kita mo na mu wo because era akoye ko wo de jabu asi captain mama ko wo de jabu asi no ene nebusia fo ne ma wo ya yisia it is a war you want ma to akade a wo de bo ma ne ho ban wo yo ma ya adwuma na se kana fo tuma mo bi ife bi se ifa bo no fo bi a wo pesa o mo chika fo bi se e ma mo nya adwuma na akade ne de ma mo so akade no na se every be ba 8 years ni it was supposed to galam say ya you ga mama ka kire say you top man no so ba matinana one man the obet was supposed to illegal man any galam say ne na aba ya ka wa sa so ne kan ntu so le ya kan ntu ne aka yo ntu china matinana mo akomeda 0260196064 and 0260196065 hello bɛmɛna me patro froze na free here patro wo fa yi de me ka se sonda mere yo daddy yankoi yo we mami dia we key for na media na key over national organizer na owu akwache Ejapon nje de ekoso party no modie say papa no pe na owu ni media obitini ama party na se gina na so ndi ese delegate ni medu a emfa papa na mra na o de say o machi akopre konkwame Ejapon ono na Ghana for isu frɛ no ubedia wonem bia no amekopɛ me ho atem ekokɔhye ne che AKOSUA me say fancy amia me ji o mabra bo mu no ano me mu bi kura saada
in the Sregana for say Emva Papa Namra. Na AKOSUA and say on got any more said no, not William Bermana. Yano can do for one said no. Or we say or they say Uraba say Ukubina court na PCT near Yona or Hey and Yangano and Guabamano. Na AKOSUA via AKOSUA video via AKOSUA and go for Nazwa or Mutane, but could be a friend cooker. On the Cocotan radio station be a kind of say Baumia and near BT second in Japan. No kind and near BT second in Japan. Yet you need Banu and Nipat in the move money in this Baumia in Ubi Canada Japan. Echo can kind video echo abundant. Oh, no be a open drum. Now, Udi I day, Udi vegetarian, now Cassassin we are. Na Canada Japan crowd no pop party no can fit and the fear of this that they won't catch the OHENEYERE. Now delegate in Anya we are there. Then we engineer crowd why them. Then yes, delegate I send a ABOAGYE no Mokano. Young Yama Ura Canada Japan ra near papa and go to Mate Bemena Miss Meda say 026019 6064 0260196065. Hello. Yeah, I'm going to say Alex. Hello, Bemena. Nyamia dumo na unso eh. Ah, yeah, yankoi. Sydney contem do do him. Yanko. Oh, ensuo no oh, eh say me yama manofo a enyan kra enye de. Egu ho na enyan. Enyan na ko do de. Ekwo wanu mu ana da wo yakwada wo ye baby na ye ma no kra ye dia no ye kra ye dia no wo ye wo se utimi express no fusuo na dia ma wo ba wo kra wo timi fa nkama no wo de ma minti o ye nko o de ma minti o no be from that is how time the best so kwa de ni ka min charge na secretary o di ko dia be we ran kan na min doctor mo ba me I'm telling my exam group about Tampa. Let me hear the we get that can get that organizer. Come on, let me can you understand? I'm not another 8 to the not NDC for a better part. I'm not all Captain Ghana for say, obey a responsible man, not over the attendant. And no, the next, I'm going to the man, never being able to be a man who could never share. What I say, yes, to a man. Somebody at your be at the day, somebody with a motor and be a body for never. The wood of body of the other papa. Yet, yeah, I'm MP clock for I would get a police for them. Many soldier for the Madame Soldier was say, almost soldier for no say. I'm covered you. The SOMPA FM. Police me and a soldier and so say, one who is really and party for Kuno. What I say, it's necessary. They go for maybe the farmer, someone could see what is the one to feel. When you last one, the demo, the 3 minutes today. Was see, I know the report of a training. The quiet, the Kuma dinner, the young go for the good and the report is just on Ina. Ghana mobile. Medase Bemena, Medase 026019 6064 0260 196065. Hello. Hello, William Apapabi. Bemena, me patch froze and I'm free. I'm Pacho Kimpozo ni BITMISE. Yo, Ken, Yangway. Yo, Medase, my boy, but I'm in China, my powerful. You about the maker say, no funny day, I didn't be my because I'm crying to tell I'm going to that I'm not a hand be my because Mr. Function, me would say, you know, we would say, I'm going to get it. Maybe more influence now, they money the meaning say, and I say, and yet the same, I cannot yet they don't say, and yet I used to be a going on the outside. So I say, that's a friend man, or Monday man, or Monoplana, a man, a ye cancer, if you know, no problem. You want about I'm in China to a powerful, and I'm in here, entity delegate, January of next month, 31st. You know, I'm got a line to about man of my trade of the Mahmoud. Very community. And no, I mean, Kakase, Batabata has to go on the two, or Mona has to go,
ya care the abre because me ka jo mama we ne adeti and of kai betting the you would the echo uba ye constituency ketimata to see ye giving money 2024 year the NCA betting the more muso mu did on ye wuro mu and me start na ye omo for 2024 ni pa wuye omo ba be hwem 2024 to bata see mama for police station protect the barrel boss in this house if you move na all 2020 me pe wuye na the person 2024 mo ko isi barrel boss e ko the police station for set any man ni na so mo ye de omo fi show na the embra because I get it matter than go back to ya other systems in here and get the a very boring point in not to ko na ye de we am to sin to mo you hwema mo hwe dia no ko no mu jai o mo hwe 2024 ma o mo to mo ko isi barrel boss e ma go police station o mo hwe ni na mu me patcho me so me da say 0260196064 and 0260196065. Hello, good morning. Good morning, me patcho from South Africa here. Ndeko jampacho midindi Africa, ita African tamanto. Yo, Africa kan tamanto na no ye ba ho, bosumi isu ye beba ho nti. Ye beba be ye morning show no kan tamanto dwom ho. Tradition amoko yo mama kan tamanto. Me se bosumi wei November ye ba kan tamanto. That's also ba na. Okay, na ye ba ho mom ye be he ba bia. Ye be he ba bia ye begina. Ai. Patcho yenko. Money adwuma pa ya bo man Ghana. Yeah, that's it. Normal nyansa ne adwuma. Amino. Yo, menya kwan de manunchia honorable. Hello? Metie u pa ba mena. Me chia honorable Boachi Ejakun. Incoming national chairman. Opinion ho do papa na dwen na bobi. Yes said delegate no me amua. Ni emfa Boachi Ejakun me di chairman. Iti MPP yen kabum yen before ye pese ba power nti ye penim before bet me department ma o bet me di party number power put Boachi Ejakun eno pa ho a yen kon president na Dr. Ya Otei Abitumi papa no you obi a wo hwe case le bi odiko bi obet me Ghana so akọ nanim mo me mo no so no omra no me di Ghana ni no me dia me mo ni ki ura Muhammad tan me mo obi out you also be to guarantee no show be say well no state of emergency to so now be do here I said also state of emergency na free Ghana if you go for America marata won ko di yaman fo adwena no opposition dey no nim so this all the admin through you no never no cross number can dey okay dey nyam ngon ka kan ni di ni no cross nti no cross na stand dey so twatro and you Muhammad so ka say do politics ya o kan no cross ka no twatro ka no mo metro ni no so ono ke MPP ba ye yura ekufu ado person wa anya guarantee ho hwe mba cho eye dena ye soje ni ye nyame fa ne clearance ni kan na busia boy eba edi ho na ma sa soje ni no wuye Christian Vanguard enya de MPP titi ye ono an new organizer o mo shine excavator na so se ekufu ado amo guarantee ho bra no krasta udi ni eno ho na mo se on kan kre and no crap and don't kind of crap. Yo, yes, you remember papa. A kufuado by your call, you were Jenny New, VSHS Nanekufuado, or the TSC ambulance Nanekufuado. And you remember to free so a dear department or Nidin would get you. Make an income said, who position or Cassaya, a father and so none some for back and Cabro Swaya for so many years. Mate, to guarantee. Not me back, I'm funny. Nanka honest what Jenny so Mahama Bayena Galanza 2 years, yes, and it's here. I want to take you to SOMPA FM. Mateme Dasim, I'm in 0260196064 and 0260196065. 2 calls now for media baby. Hello. Hello. Me pacho ye frozen now free. Yo, coffee, young quay. Very interesting. Yeah, yes, it's only you MPP before you know that I'm community. A question, and then the person of my mind. And before no more problem. Sabi, my person, no problem. The all cafe crowd, you know, it's an actual problem. Ghana, the Ghana process here on the home side. And crossing no woman, on who said, I'm not on another. But I won't come out of sugar for next round. When say no protocol here, no issue send a day after the billion put a weapon.
most of them and people, and then my middle Mahama, which want people because of people who come because surveillance media, Nakai, better say, because only defenseless. But if someone, and hopefully, on Kuta, Kumba, and Yabo, our move glass, glass craft. It's big and Kabaya. More mental to put the Konakatra because yes, when you are sharing. Now, Castle about you call about the crime. One funnel and to walk on Castle or so mind. Certain when the open emigration is in no cool. You took America police me or took our top to see us. Now we are what we card and so and the man of the cool. Then, before me, I am saying, a law enforcement agency. And yet, Uncle Government 500 people. The bullet didn't put a police to be better. In the moment, SOMPA FM. A friend saying a law enforcement agency. You come on. Now, Government clear. So they put to work or people are. Mate, me pacho you. Me mate me da se me fa di ocha to kra. Me fa nesisi ana yenye hello. Yeah, hello. Auntie Akosia, good morning. Good morning, be man na me pacho from San Africa. Auntie Akosia, OBS ni me do ha from Kasemo. Me pacho yenkwe. Auntie Akosia, me na wasra mu abaso. Na wakai me se nyame adoma abaso bo na ye mu bi nso. Be ye free aye ba ne e pa wa pa se try to be reach out. Ante Akosia wa menna wase na menchia yewura Brian Echampon na menstre MPP for mestre yenya kwan na ye kasa wo bedwemu a yenkai se sebem prebiasa yamanyo kuru ne ye bobo ban isan se ennebe bi gina no Ghana fo nyina ehu adwumayefo a Ghana omo tempenten kwa ye adwuma bre no aban so be mo 2.5% increment eye di atem adwumayefo no kanyina no se 5% adwuma ye rekufo ado MPP aban bre so de ma ya ni sample 11%. You say a kind of boom. You can be four or between a party na boom to Silva, Brian Echampon, a Bama party letting Kunim and Pa Abra Mino. And Akosia, Galantia Sama AKOSUA. Yet the Ayama yourself and the Yetiano for share and contribute you a Jampunum, Professor Jampunuchi, at the year propaganda, the Tia, a year a pine no Magana for whom say people from one a year Galancia, say Nancy by a guarantee to be tracked. And then we meeting went to at the end also. And she a Casasa Ghana for a young say, and now no Catalan sweat when she now say, then the Piantina Vanessa is unsaid. I'm more near my Yostama, China, and name him and penny or the nice form. Now, MP for this is to the air, Galamsino, and until that's very big. No, we are talking about the Mayor by a champion. It sounds so easy that or no discipline. I want any so now what can the Ghana one? I don't want more minor two poor field. We have caught that. Mate, Miss me dance party for honey a day, Ghana today, no ABC until OHENEYERE what's me chat to OHENEYERE APAM DADAA. Yeah, sorry, so. Ya chia obi bia wotie ye ne wo mo frɛ nyina so ye dom asikanta mantofo nyame ya adomo a ye ba ho bosum wesi awie ye ntino monhwɛ ye nem ye da bo nyina wase APAM DADAA ma me ye kwei no obubo bosumi mu ne ye wei e ma honhom bia mu bu nwura wa ye mfiri nyame na mom de ebe ma watimi aye de waye obone papa eno na sunfire no Mate, medasi. We are here for you. Sorry, so now Safo Kantanka Bema. Now, what the tip of sports no aba. Uni abakusia kwa board. You bet me after me kusinsha. Yet that Jeremiah Simpson has say. And now BITMISE Tony. Or also your social media platform. Or where she sabride Safo et was. We are now fe. Yet the first service no at was. We are the muina say. Brush, brush, brush. That's it. Brush, that's it. Brushing gets more fun with your kids with the new Pepsodent Kids toothpaste. Give your smiles protection.